Voin September nili kumsang ni somni pathum thawhna ni ani a in zawain ni mannuam vek ule Manipur din mun râpthlak le nampani tin kara Tharum thawhna in chana changa thali nuwa ramchunga eile in lama harsatna tokin chanpuina sarkar lama changin andong mumal lawa September ni thum kha Manipura namin kara buaina achwa tira changa thalina alo nita a ramchunga sumdona akal theilawa office te chu thlatam tak chung khara ni to a state chunga tourism lama mason na turpo abo vek to a state point anram mi puite harsatna lian tak an ma chon mek chu shereng ma se malak dan turwak ashelawni perina lang hetiang harsatna hi tun main Manipura ala thing ngai lawa he chiat na le Tharum thawhna wang hian hetiang tak hian mi puiten an chanin an latwar ngai lo ti Professor Chinglen Maisnam Department of Economics Manipur University chuan soin eile barang hung poidan hi tun ma ala ngai lo le kanla ton ngai lo ni ti in atar lang ramchunga eile bara chiat na thleng na sal tukle heti khopa Manipur state in harsatna tokhi zirchiana mumal takne atul tak zeti in Professor Maisnam chuan India Times in akomna soin tuna Manipura Tharum thawhna thlenghian state economy chu nasatakin ati buai thu asoibok kumsang ni sompakwa COVID-19 shileng boruak wang khan lockdown le pon chua na tho thilo wangin Manipur GSDP chu cheng vaibel che singthum sangsari zaruk somriat pakhat point pakwa pathumin atania mana kumsang ni somni atanga sangni somni pakhat chung khan cheng vaibel che singthum sangni zariat somnga pani point pali parukin atlamana chuminu kumle kumsangni somni pakhat atanga kumsangni somni pani chung khan na satakin ramsum din mun chatlania manani hemi chung vekyang agrod rate hi zazela 25.06% atangin zazela 3.34% na satakin ataniam to a Tharum thawhna thleng mek awang hian meisnam chuan ramtana sum pe punna tur investment ataniama heian eile baranghong pui em awangin Manipur ram GSDP in atwar le arinom thua soya chiang taka soi chu state ta hian eile bara harsatna lian jok alama chondona tlak ran lam apan mek ni na soya ramchunga in kana le Tharum thawhna thlen ring awangin sarkar official tele office na thokten anna ankal theiri lawa ramchung aral muan lo em awangin kongeng kima masona ramchunga amuanga ramchung boruak hian zialam ain zualam apanani economic policy lampo kalpui leithe ani chuang lawani meisnam chuan July thachunga Manipura thilman na sataka sang chho chuan aram mi re theizok te tan harsatna thlena heti la hian za apakwa velin thilman asang chhoni meisnam chuan thilman sangzel chuan mi puite chu harsatna na satakle annuna harsatna thlena Manipura mi re theizok te chu harsatna le mang an ruama ashwailu donani atibok thilman sangzel abik takin bu faiman le chomele thildang ni tin mamo mana to chhota hian mi puite chu din mun harsatak soifia theilo khopa khira ashwailu ta chungko tamjok sum din mun po Manipuram chunga namte ingkara Tharum thawhna hian ati chetak zetani michen khatan chuan mangchia angmai ani don ti ina soibok Tharum thawhna chuak wang hian khopui le thingtlang lama na thoka chuak tole khopui lama po na thoka roi toran van pha le a heian na satakin mimal sum dona le factory poimo tak tak te achol pha thup mai ani hei achan le awang ber chu ramchunga Tharum thawhna thlengmek wang ani ti ina tar lang telbok meisnamin asoizel dan chuan tun din muna harsatna ummek wang hian mi sangtam takin anna anchung ko tun nun ve na le anei bel berte an chan pha a hei achan bulpui ber chu economics le sum dona lama malakna achiat wang ani ati meisnam chuan central le state atangin Tharum thawhna tuar mi re theite eile bara harsatna tok te tran pui tur le arang theng bera ramchunga thilman sang ta chu thunun tur le chaktaka malakna nei turin aphut ane eile barlama state in harsatna to hi râpthlakin ngai to athiam phak ba ka pui ani a heng eile bara harsatna tok te hi sarkar hian an chan to zongjong jangna domna ape ka ngaya chu mai ba ka sarkar chuan na nei lo te tan na tho tur tunang din hun khirtaka hian siam sakin eizon na konga hon sak angai ani ati asoizel dan chuan he buaina thlengme khan tourism lampong hongin ati buaina se ema hei wang hian hotel lampon an chan na sain aram chunga hotel tam tak chu khar anga ipha ta hialani
Shimay baka hian Manipura Babina Healthcare le Hospitality Industry Private Limited dina state chunga hotel manto tak nei tu thangjam dabali singchuan Manipura hotelin tunma ami khwal ane angkha tunnu phak tolo tho soye ti in meisnam chuan soye Myanmar Ramri Tengnopal District Khopui Moria Temel ti chen ne inle dorsomli panga chuang akanga sarkar official ti soidanin sumdong pol chak tak te hian sumle pailama indo na hi thlop turin le helpol ti chak turin norle ti luina antok me kani he Moria Tamil ti chen na in kang hi anasal he a Manipura Tharum thawhna chhuaka sila inka na Tamil mi man ani a hepa hi security force den thuzot fe in aming chu venkate sani a soidan chuan Myanmar rama hian India thil steel aluminium le lungis te chu anma mo hle ti asoya ramri kaltlangar plastic le electronics bungra imfala aron keng tel ti in anthil ti te soya Manipur chief minister hian Tengnopala security force te chu athununa Chanlam ne thil anti wangin kuki te chuan andin munsiam thatle nan le inti chaknan Tamil le khotlang dang te thlopna an duani khotlang dang te choro rel na ran siam tura phut turin an somani ti in kuki in pui Tengnopal thupuang tu kai kholal haukip chuan soya Manipura Tamil community ten helpol la katangin tuntum hi teksa pressure an machon masak bedroom ani ti in soya kumsa ka zukwa somkwa panga khan Tamil ti hian hitiang thil hi an lo tok to a chia helpol te ne na thupek an donangin an lo choi to thina ni khathil khan an khotlang angong sign an din munati buai tak zet bok chumi nuwa buaina chuaka chuan khotlang mi puitam tak pe theilo le harsatna tok an oma an tuan sal he a kumin buaina wang po hian mitam taktan harsatna athlengani buaina kaljela wang hian ram chunga netin mamo manasang chhota le a ton ma ka chuan reson bu fai po mi pakhatin kezinga an la thina chu kezi thuma ti niamani ti in Tamil Sangam General Secretary Bala chuan asoye tuna chuan tomoto hi kezia zanhi somnga tanga zathum vel ani boka thaile bu fai man po alet ni zetina sang to bokati Tamil community member engamoza chu central le Manipur sarkar pani in anthlop lo wangin state pona chianti ne na tanga lon le poisa tho kho manrin channi in kumsom ruk pani mi Radha Swami chuan asoya more hi mi zongjong ta ni chuta chuan kan nun kan din to a thlatam tak chung chu kan khosa to ani moria kan unaw Tamil te hian Manipuri anni ti an soya moria hian Bihari Punjabi Gorkha le Bengali te antam le a kuki te hnuaya hian Tamil te hi khotlang lian ber pani nan ni tuna chuan he mun hi mei te tan po ngai pui mo berani to a tlo phalani to lo he khopuya hian nekil noka Tamil te tan sumdo na kong tamjok le lian jok ein hong theidon ani ma se mei te ten harsatnan siam chung chu thil al harsari ang ti in ramana chuan a soifia a remna le muanna he more a hian alen wat lo chuan Tamil mi pui te tan harsatna thlengzel don ani atibok Tharum thawhna na setak tuar Manipur rampuma naupang sing khat sang ni zaruk som kwa pali te chu relief camp pa hian an oma chungzinga za chuang chuan na takin hliaman tuara a thentam takin enkol na thale professional counseling an mamoni in sarkar thu chuan state welfare department in data asiam te atarlang department chuan naupang le ele in lama harsatna nei te chu uluk takin avil reng boka hetiang naupang te hi Imphal State Enkol JNIMS Hospital a thon an ni bok tun thlengin naupang som paruk chu eile in lama harsatna na satak nein Enkol an ni to ti thu chuan atarlang Social Welfare Department a team medical lamle in Enkol na lama mithiam big le child psychiatrist volunteer anga thokte chuan harsatna na satak tok te chu professional counseling an pe ti thu chuan atarlanga anni volunteer ti hian naupang rilru lama harsatna tokte an mua an shia chuan professional counselors te na an shwai china ni naupang za item lo tan hetiang hian ruaman na an kalpui meka heng naupang pui soilo tak tak tele an mahun eng tak nei te hian ram chunga Tharum thawhna thleng le til thleng lo tat na hi naupang tam tak ne na athleng pha a heng naupang khongai tlak tak tak te hi an din mun pa ngaya an kirle thwai kan be se ti in Social Welfare Department Director NG Utam Singh chuan asoye Manipura hian me thla karma sa tangkhan namin kara buaina achuak tana
mi za som sari chuang an thi to a mi singa vel chu mun danga anin son to bok heiwang hian naupang tam takin traumatic disorder an nei pha a he rilru buaina hi kar khate mo thla khat noe mo alo lang thina ni ti in utam singa chuan a soi thu chhoina tarlan danin district naupang te hum hal na ruwa mannan office kal tlangin councilor te da an ni a heya naupang râpthlak te rilru thrisel na ngai to turin apui don ani relief camp naupang te chen na ina counseling pe turin an tlo a naupang professional counseling mamo tak tak te an mu chuak bok ni in asoi child psychiatrist Dr. Gina Hegru jamchuan naupang post traumatic stress disorder nei te ria chwa tumin relief camp engamozat atlo to a henga to na te hian naupang tam tak abikin me che naupangin rilru lama harsatna antok na satak zet ti amu chuaka arang lamin professional counseling apoimo thua soi sarkar thu chwa chuan department na trained field functionary te chuan relief camp a hian naupang lama rilru harsatna tuarte an mu chuang nual boka an chia chwa dan chu group activity entirnan play and dance method te mangin rilru lama harsatna tokte an chui chuak zung thin ti an soi kuki zomi te chuan anram chunga meite officer da lo turin Assam Rifles an nge na kuki polar tak pakhat chuan Assam Rifles chu Chandel district in Selona meite officer pakhat kai shwaida noya ani unit da lo turin nge na Tharum thawhna thlen lo nan le remna le muanna nam patni te inkara lawom theinan ti in antar lang Assam Director General nena lekha anthona Kuki Chief Association KCA te chuan anthil ti dan tur ansoya Chandel district a Khengjoy subdivision a omten ansoi dan chuan Manipur da le thupek na din mun chuan mumal anei lo hle a digna le felnain mun achang lo anti RIMS chuan kakching khanawa medical camp abuat soya Regional Institute of Medical Science RIMS Imphal chuan Pathiani Khan Khomdombi Memorial English School kakching khunawa athlona medical camp buat sain athlonin medical camp anneya medical team hi RIMS OPD block atangin RIMS Hospital Imphala Medical Superintendent Professor N Sanjeev Singh le CAOFA RIMS Imphala thok e sarat singaten antoy om RIMS thunei na noya Non-Teaching Employees Welfare Association chuan hlotling takin athlonin medical camp sang abuat saya free medical camp sang buat sai tura NTEWA in Chanbolian tak ane baka sumfai cheng sing khat sanga chu relief camp buat sai tu committee member te hena hlan ane bok camping nei chung hian medicine ENT ophthalmology obstetrician gynecology dermatology clinical psychology le Pediatrics Department sanga specialist doctor team chuan damlo zathum somnga vel in kolnale counseling an pe ani dam local zongzong hena athonin dam doile sanitary pet sem ani bok RIMS hian nakin loka po Tharum thawhna thlengwanga harsatna thlenna le chanpuina momo na mun sanga ram chunga râpthlak te tan athlona medical camp sang abuat sai don boka medical camp a hian RIMS Imphala nursing official staff le official te antel bok kumsang ni sompanga a Myanmar rama India in surgical andrama industry mun le sarkar building poimo tak abeina mun poimo tak changtu army officer pension to chuan thlani kalta chunga mi za somsari chuang nunna chana state a buaina tok mek Manipur sarkar chu ama chondon ti asoye Manipur sarkar chuan August ni somni pali khan colonel retired Nectar Sanjen Bamchu Manipur Police Department a Senior Superintendent Combat Atan kumnga chunga tan ruata Army Officer hi kumsomni pakhat chuang Para Special Force a athok to a Kirti Chakra remna hunlaya gallantry choimoina sangber pani na le Saurya Chakra choimoina sangber pathum na pek ani to bok Okas ni somni pariata Manipur Joint Secretary Home in thupek ati chua Juni sompania cabinet thutlok na siam nuarwat ani thuwa tarlang Chalai Khongman Zone 4 SWC klapa ingkhom puine ni a mi sang tam tak anin lana resolution lian thamchen khat anti chuak Pathiani Khang Khongmang Zone 4 ta youth meeting nei na hian Imphal Valley mun sang atangin thalai sang tam tak in anon chim ani thalai ti hian ahu hobin thutlok na lian thamchen khat an siama chungte chu pakhatna CSO zongzong te chuan ma ni ruwa manna le policy sang te chu chiang takin mi puima an soi chuak turani
pani na Manipur integrity lam hoya harsatna umte chu politics lama do turin pathumna assembly se sondang nei le ne tura ama the ang bera ko palina zip mouth MLA minister ten and duties le anmo phurna puang chuak turin Meitei society chu party candidate ang nilovin Meitei angin pangana indona kaljela wangin victim lam titiam angin compensate pek parukna Assam Rifles de Soil of Manipur atanga lak chwa ngala Neutral Center Force dang mga thlak pasari na nithum chunga thutlung na siam te chu malak na chantir turin chutiang ani lo chuan thralai te malak na engpo pomanga yani he huna hian tundin muna harsatna umme kara CSO le MLA te chanbo an nei thelo zia tar langa remna siam turin angen bela mipuite dikna chanbo bulpui fundamental rights an chiat non tir bok khati zong kha tun trumata na kan han ti chwale theite choni e